Halo kawan-kawan. Apa? Kawan-kawan, hari ini kita mau tahlil. Sekalian bukber ya di rumah Mama Kakak Neng. Dari Ruby udah jalan duluan itu. Ya, Iya. jalan duluan. Oke, ikuti terus ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share. Bye. See you. Abang Dede. Abang Dede. Assalamualaikum. Masuk, masuk. Mau makan apa? Tasan. Iya, Tasannya ada gak? ada Mana? di rumah. Hah? Di rumah. Di rumah. Ntar mau masuk tasan. Hah? Iya, pas. Tasan ya? Gak apa-apa. Iya, tungguin. Tungguin dulu. Oh iya, kita tunggu dulu kita masak. Kita tali dulu ya. Iya, nanti itu ada lampu nanti nyala. Nyala. Iya. Gitu ya. Udah setengah. Bang, cepat tuh bang. Mana? Abang mau apaan? Apa? Wow, banyak. Ada telur. Opor ayam tuh kan? Ada opor ayam kan? Bilangin. Siapa ini yang kecil? Ruby. Ruby, mana Dede Ruby? Dede Ruby lagi di situ dulu sama kakak. Dia meja. Dede Ruby lagi minum. Mas sudah minum aja Dede Ruby. Kayaknya dia aus. Iya, Aril. Kemudian Diki. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعمال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقوانا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحالات والحياة والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي المال اللهم اغفر لنا وارحمنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أتوب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات وأمني وأمن الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مصير العظيم إنك بك القديم وأحد من لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسمع إلى روح ألك ربي أجر ربي اسمع إلى روح وبها وجه بنتي اسأل اسمع إلى روح ربي Diki sebut Muhammad Nasir أجي ini. سكري بني اسمع إلى روح وبها حجة ومن يأتي بنتي هدي مالا اسمع إلى روح ربي Diki Muhammad Nasir. محمد ناصر Yes. Topik Hidayah. Taufik Iwan, Hidayah bapaknya Wan. Anak Malik amanahina bisabarihim Barakat adihim Wajihatihim Man antaklamihim Yasma'im ya maulana Ya Rabbal Alamin Ausillahu sabajarika minna ilaihim Wa yasana al-alimahim Allahumma ja'ahu yadahu minan nar Wa isqalahu minan nar Wa yadahu minan nar Wa fida'an lahu minan nar Wa najatal man ta'ala minan Allahumma afir lahum warhamhum wa'afir wa'afalahum wa jannata maswahum Allahumma jala rahmatan wa maghfiratan wa sabra alaina wa ya jamil ahlul qubur wa muslimina wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat irfa'ahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kafir lahum sa'at wa jannata man abai wa awliya wa ummahat Allahumma jala qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa jala qabrahum khairan Allahumma sa'alka selamat الدين والآخرة والعافية بالجسد وجهة بالمعرفة بالذكر وتوبة قبل الموت ورحمة يوم الظلمات اللهم حول على بشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وكريم يا ساتر رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadli subhanahu wa ta'ala masifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma Allahumma Al-Fatihah, 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 ya Fadil Ham, ya Kasih Al-Azam, ya Maryam, ya Amir, wa ya Ham, wa ya Nafi al-Malai, ya Allah, wa ya Nafi al-Malai, ya Rahman, wa ya Nafi al-Malai, ya Rahim, Allahumma fiha subhanaka, Allahumma wa tahiyatu fiha salam, Allahumma fiha da'wahum, alhamdulillah, Halo, selamat berbuka puasa untuk Jakarta dan sekitarnya. Puasa terakhir. Semoga berkah. Selamat berbuka puasa untuk Jakarta dan sekitarnya. Sekalian kita, amin. Takbir. Allahu Akbar. apalagi di Facebook lihat aja. Ada di Facebook tar. Kalau nggak YouTube. Di YouTube aja dah. Ayo sini, ambilin itu. Ini. Ayo semua. Bang, makan bang. Ya makan. Nia telurnya. Nih, kalau deh. Bibi nggak makan, Bibi mau makan nggak? Minum. Air putih, ayah. Air putih. Ini apa? Nih, Bibi. Air adem. Air ini. Jam, maju dah sini dah, Jam. Lu maunya apa, Jam?